Bimeze bite se? Sawa. Ibintu ni amahoro se? Kuri gukoropa saya amasaha byagenze gute? Turi inkweto urakoropa inkweto ziraho ibintu byose nduri umukozi cyangwa ntago uri umukozi? Wajya ukorana ibintu isuku mwana. Umva se ubundi mabuja araharira? Arahari. Ari hehe? Jesus! Ari hehe mabuja? Ari mu nzu. Komene se kunashaka kugira ngo twibete ubwo mabuja turabita gutahara. Mabuja ari mu nzu mu cyumba. Ari mu cyumba se? Amaze tugacunga agara mwanzu tumanze ucunge. Ari mu cyumba. Uri muri salo. Uramira hehe? Hari hafi. Uri gicoco. Gisenge surandi yakujya gukora ibintu mwibaraza mwana. Ujya katujya mu cyumba cyawe. Oya. Hariya. Hafi mabuja ni hari. Ari mu nzu. Igikaro haruge. Kwegekeho. Ariko yishyira hasi wowe shyira hafi. Toderikose. Nacha kugira ariko. Hina. Jesus! Ari mu biki? Umva nta no kuvuga iki. Utonde ngubwire. Oya mukoropa nase. Umva nyine. Muri gukoropa naho. Oya nta nindi jambo. Mvuye ku kazi. Babona mujyane waka. Umva ujya mvuye ku kazi manzu. Singiri baga yanjye. Ahana no ukora. Nyine mvuye ku kazi nsanga ari Numva nta kintu. Nyine manzu nyumbe cebo. Kagabo kimba. Umva sheri. Oya nabyo kumva. Akusema manzu kanyumva. Umugabo w'imbwa. Gute se umugabo w'imbwa mvuye ku kazi? Undi mugabo uba mu nzu y'umugore abaho. Uracana mushaka. Namagara polisi. Ujya. Manza wumve. Reba kuntu hano hakoropye nawe ndebera. Reba kuntu hakoropye. Ndavuga ati unama neza gucya ujye ubikurura neza gucya. Ipantaro yakifunguye. Ubu nagureba kuri kukura yinyishutse ndi kumukurura ngo agira ko rope hari ahantu neza. Bana bivuze reba uri akagabo kimbwa abundi. Ndicuza n'impamvu nabanye nawe umva nimwe. Umva kankubwira ariko. Imyenda. Ndagusabira imbabazi ariko. Umva sheri. Wanyumvishe se nyine. Bigendere nyene nakundi. Umva se ndamuguhenda hendera ucyo bugiye manzu ugende.